Huriani Tuhan, nenolonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus, tapasada maruhatta martang yang mahita. Dame ni debata na sumurung siyan saluh na roha, ima mangaramoti ate-ate roha do pikiramuna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Damang dainang hata ni debata na sartu hita dia pala partikyanon. Dienek may siyan buku Matius bidu 10 tolu. Mamuka may siyan ayat 30 masuk 1 ayat 35. So ngono mahata ni Tuhan tapay tiup madibagatan rohat tabi. Dungi didok maupama na asing tunasida. Tudos do harajaun banua gijangi tu batu ni syarum. Nabi nuak ni sada halak laho manaburhon tu perlakna. Ido sada na mekmet siyan nasa ragam ni boni. Alay dung tubu. Gabi ubal gadoi siyan nasa ikaw rata. Pola hira haudo. Jalarodo akka pidong na martonga-tonga langit marasar turatingna. Dungi upama na asing muse dia tahon tunatorop. Tudos do harajaon banua gijangi tu itak naong ni asoman. Na binua ni sahala ina-ina. Lao pasaruhon tu itak tuluwapang pay maasom saluhuna. Saluhnay dihataw Jesus marhite siyan upama tunatorop dang na makata iba na tunasida ang gusto marhite siyan upama. Asa jupang hinatahon ni panurirang inamadok. Hukap pe pamangakku makatahon upama. Hurukari pe nabuni siyan mula ni pertibion. Ido yang usaha na. Damang dainang nenolonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Totu yado da tabegi iklan manang paduhan ni namalo jalan pintas dia nggak pantas. Jala paduhan ni sasitong na juk terjadi di bagasan Parngulu di Ganup Halak. Isarana na sunabuy dunian akajul mau tordapok na niluan na secara instan. Jala gudang do julma menghalalkan segala cara tanpa melakukan proses yang benar. Na penting jupang na jinalahan na. Menyogok, korupsi, manako, mangototo itu kala na asing. Alay marhite-hite hatan ni Tuhan. Nasa tuhita dia pala partikyanon. Talumobi buku di Matius bidu 10 toluon. Ragam do akau pama di patu-patuhan Yesus mengajari pabotohon taring harajam ni debata. Termasuk mana gabi turpu jamito. Damang dainang di bagasan turpu jamita nasa tuhita dia pala partikyanon. Adong pola dua upama na pinabotohon ni Tuhan Yesus. Upama na parjolo taringot biji ni si arum. Na met siyan salu na biji. Alay pola gabi ubal gamolo pola diswa. So batu ni si arum nina. Na paduahon molo di bahasa Indonesia dikatakan ragi. Ale molo di bahasa Batak niasoman. Molo di bagasan ayat 30 takas dokot tudos do harajan banua gijangi. Tu itak naung niasoman. Manang tepung yang sudah diberikan oleh ragi. Nah, na dua upamo sa sitong na pataridahon song sada proses. Biji ni siarum manang batu ni siarum dang bakalan bo ibana tubuh denggan molo dang adong prosesna. Ikut tubuh do mana di tanuna denggan
Jala saya disiram ibana, lehet na mengurus ibana, baru lamar tabba lamar tubur sampai balga bahkan pola boy akapino lamar tonga-tonga lai dokon marasar didak kana. Na padua hon songon itak nanya somani dan hal na muda. Bisa saja ketika membuat ragi itu ada prosesnya. Membuat kue itu ada prosesnya. Kadang diaduk, kadang ditumbuk, kadang dilemparkan atau dibanting. Tapi ada proses. Batu nisyarom do itak nanya soman, semuanya membutuhkan sebuah proses. Asa Jepang songon nasi nakah paniroha. Nah, damang dena nalonga di baga satuata Yesus Kristus. Apa yang boleh kita lihat atau kita sederhanakan dari kedua perumpamaan yang Yesus sampaikan ini? Yang mau disederhanakan, yang mau disampaikan di sana. Proses yang membawa pertumbuhan dan perubahan. Oleh karena proses, maka biji sesawi itu bisa bertumbuh, dia bisa berpengaruh bagi yang lain. Bisa bermanfaat bagi buruk. Seperti itu juga ragi tersebut. Maka kehidupan kita haporsyot tapi kosongan itu. Barto jana satu hita damang dainang dia pala partikyanon tu masetakas do didok tu hita ganuk marsada-sada proses na adong di batu ni siarome. Adong piga-piga hal sa sitong na damang dainang. Na nang si peopotta. Diyan hatan ni Tuhanon. Na parjolo sa hali. Marhite-hite hatan ni Tuhanon na hindi paingot tuhita. Riko ni nama boto mga tusi harajan ni debata. Kenapa Yesus sampai beberapa kali memberikan perumpamaan tentang kerajaan Allah. Supaya setiap orang yang percaya terfokus kembali. Pikirannya, hidupnya. Yaitu memikirkan kerajaan Allah bukan dunia ini. Melalui perumpamaan-perumpamaan yang ada di sekitar kita. Yesus mau mengajarkan neng patorakon, neng pahoton haporsyota. Rikot ni nama boto, rikot na mga tusi harajan ni dibata. Harajan ni dibatai songon ni si aron. Songon na adong yak kahumalyang ta. Nang pememet ibana alay masarikot masabelga ipolana. Haporsyaw niya ka jolmana porsya piko songon ito. Jolmana porsya tu Yesus Kristus iko gabi hudul di harajan ni dibata. Iko gabi bagian ni harajan ni dibata. Tapi sebelum kita memasukin kerajaan Allah itu, Tuhan mau katakan ikutin semua prosesnya selama kita di dunia ini. Jangan kita berharap langsung Tuhan harajan ni dibata. Tak ale pangalahota tidak mau berproses. Ngulut tadang di proses. Ulang marsi tahun atau marungut-ungut. Ulang roh akan aporsut termenudalo di bata. Ulang roh imaka nadul sen roh do pikiran. Torno ko di dia do dibatai. Menghumi di bata do kalenas. Tapi orang yang mau bersama dengan Allah. Yang mau masuk ke dalam kerajaan Allah. Sembarin dia sudah diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Maka kita membutuhkan sebuah proses untuk menjadi melayakkan diri kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Jangan pernah kita berpikir, udah kayak tapi kiri jalan pintas dianggap pantas. Gak kita doko gulang do hepe kubodo no kutur harajan ni dibatai. Bodo no tuhorok imahaluan nasihat dibatai. Dang buya manginang. Ikutin prosesnya. Kalau engkau katakan engkau orang beriman, tunjukkan engkau orang beriman. Marhite-hite pangalahon na dinggat. Marhite-hite parangin na dinggat. Marhite-hite na maripola parangulong butuak kahumalyang mo. Napadua damang day na nalongan di baga sa tuata Yesus Kristus. Orang yang beriman, manangjol mana marhaporsyaon, jala nang tubuh haporsyaon na di bagasan ima debata, iko maripola tuak kahumalyang na. Ahado ipolata. O dari manginang manata cuku tu bagasan parangolota. Ahado ipola ni haporsyaon ta. Gudang jolma, didok diri na halak Kristen.
Ido diri na kajolma na porsia itu debata. Ado tangan ipolana. Parangena dan dinggan. Pangalahona adul siya na kalau moni rohani debata. Karena asli. Biji sesawi mana itak naniasoman atau ragi itu. Mereka ketika mereka ditempatkan ragi dimasukkan ke adonan, dia berproses, dia bermanfaat sehingga terlahirlah kue yang sangat enak. Biji sesawi juga demikian. Adong ipolana. Alini damang daina ikut tubuh maha porsyota iko maripola ma parngulutta. Tuaka humaliangta. Tuaka sisolhota. Tuaka ulautta di tonga-tonga ni rumah tanggata. Ido jolma nang mangulu di bagasan harajaw ni debata. Ikon adong ipolana salile kita mangulu di di tonga-tonga pertiwion. Napatuluo jalan naparpudi damang dainang. Songon hata ni Jesus di bagasan ni turpuk jami taon. Akaupama na pinasa ni Tuhan Yesus Kristus. Asa tung mga tusya kajolmay. Rikok manangihon jala mangulu di bagasan Yesus Kristus. Jadi sudena na najarun Yesus Kristus ikon ahonota ikon jalohonot dalota ikon udahonota. Basa ikon udahonota. Ala na marhite-hite na mangulaho mangoloy ma Yesus Kristus di bagasan parngoluon. Ido hita gabi partohap di harajaw ni dibata. Jangan katakan engkau orang beriman, tapi engkau sungkan melakukan kebenaran dalam kehidupanmu. Amin martanya kita. Muliati madiho Tuhan nunga taruli hami di beko marhite-hite hatam. Ajari hami Tuhan. Maka nguluan hatamo di bagasan ngulu nami siganok pari. Muliati Tuhan di bagasan Yesus Kristus. Martanya kami Tuhan. Amin. Salam sejahtera damang dainang. Tuhan mamas-masu hita.